What an example of love. Jesus came to teach us the heart of the Father, the love of the Father, and He kept on doing that until the very end. Hy het uitgeleef dit wat hy gesê het. Hy het gesê, jy moet jou naaste lief hê, soos jouself. En daar op die einde, dan bid hy vir hulle wat rondom hom staan, met soveel liefde. Vader, vergeef hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. God knows what we do. He knows our heart. Jeremiah 17 verse 9 says the following. It says, the heart is deceitful above all things and beyond cure. Who can understand it? The Lord knows everything. I, the Lord, search the heart and examine the mind to reward each person according to their conduct, according to what their deeds deserve. When Jesus is saying, Father, forgive them, He's not saying everything is okay, you can just carry on because there's forgiveness. Jesus sê, hulle weet nog nie wie hy is nie. Hulle het nog nie besef dat hy daar is om te betaal vir hulle sondes nie. For if they knew, He would not die that morning. And that's why Jesus pleads for forgiveness. Say, Father, because they don't know, give them mercy. Please forgive them. Maar nou dat ons weet, nou dat ons die woord kan bestudeer, waar laat dit my? En ons hou daarvan om na kerke toe te gaan waar ons net goeie boodskapies kry en ons beter voel en ons nie hoor dat jy het nodig om vergifnis te vra nie.